Gũkũ nĩ kwa Kikuyu podcast. Rigathi wa Gachagua ũmũthĩ auma na interview. Rekei ndĩmũcokere o rĩngĩ. Angĩkorwo hena mahĩtia Ruto ekire nĩ kũ impeach Rigathi wa Gachagua ta deputy president. Hau niho Ruto aninĩire political career yake kaimana. Now, Gachagua akĩaria nĩanina Ruto biũ. Tũrete mwaka wa 2027. Hena ũndũ aria very important nĩguo ndĩrenda tũrore tondũ kĩrĩa tũrorete nĩ election cia 2027. Orio atĩrĩrĩ, wĩbangĩte atĩa we ta Rigathi wa Gachagua na Mount Kenya region? Acokia ũũ, Mount Kenya nĩmebangĩte na nĩmakarũgamia candidate wao mwaka wa 2027. Mone kana candidate no akinyie kura iria cikendekana. Option 1. Option 2. Very important. Auga Mount Kenya kana Mũgĩkũyũ mona kura ciao citingĩigana nĩ magetha alternative tondũ mena arata moke marũgamie kana moke support mũndũ ũngĩ. Mũgĩkũyũ atige kũrũgamia mũndũ support mũndũ ũngĩ. Agweta ũna. Haha niho very interesting na nĩkĩo ngũmwĩra ka ngũmũcokia thutha mĩario ĩrĩa Raila Amolo Odinga aririe ũmũthĩ. Raila makĩaria na Ruto augire nĩetha consultation nĩagacoka anene mwerekera baadaye. Ndanena Ruto nĩakamũsupport. Ndanena Ruto nĩakũmũsupport. Rigathi wa Gachagua auga ũũ. Na hau nĩho ndĩrenda mũrore rĩrĩa Raila aririe na Rigathi wa Gachagua aria. Atĩ no support kana Mũgĩkũyũ kana Rigathi wa Gachagua agĩtongoria Gĩkũyũ no amwe support mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo kura ciothe cithiĩ kũu. Number 2, no mamwe support Raila Amolo Odinga. Nĩo atĩ nĩ sure bet tondũ Raila Odinga ena kura ciake already milioni 7. Aya andũ angĩ moka ta Gĩkũyũ kura milioni 5 Kalonzo milioni 2 already Raila agakorwo acindĩte kamũira athiĩte irebe-inĩ. Icio nĩ kura milioni 10 na kĩndũ tondũ already ena andũ ake. Namba 3, auga hena option ya gũ support Matiang'i. Na auga bado no kũrutithania wĩra na andũ ake. No aheanĩte option icio atĩ ona Raila nĩekwaka na Raila. Na hau niho rĩu oka kũninĩra mũndũ ũgwĩtwo Ruto biũ. Raila angĩigua Mũgĩkũyũ nĩekũruta wĩra nake na nĩenda gũkorwo interested mwaka wa 27, definitely ndegũthiĩ kwĩ Ruto. Egũka na gũkũ kũngĩ tondũ nĩkuo future ĩkuo. Yeye mũndũ ũgwĩtwo Rigathi Gachagua akĩaria. Ladies and gentlemen, in those consultations is that we must be in the next government through 2 methods. 1, to consolidate our votes to 8 million votes and look for other friends and have a presidential candidate from the mountain. If we find the numbers are okay, we proceed. If we find the numbers are not okay, because this politics is a game of mathematics, we are not selfish. We are willing to work with other people, you know. And Raila Odinga has been mentioned as a possible person we can work with. Okay. Kalonzo Musyoka has been mentioned. Eugene Wamalwa has been mentioned. Natembeya has been mentioned. Even Matiang'i has been mentioned. And we are looking at all those options. And they have mandated me as their leader to continue engaging with everybody and come up with a formula, you know, where the mountain people will be in government through their political party. This time, you know, President William Ruto deceived me and I joined him with my people without a political vehicle. And he shortchanged us, mistreated us, and he continues to do so. So we are going to have a political party with the mountain people and other Kenyans to engage everybody else. All right. And in fact, I was looking at it the other day with a few strategies from the region. And in it, if we agree to support Kalonzo Musyoka, if we don't think we have the numbers, our first priority is that we are going to have a presidential candidate from the mountain. And we'll appeal to other Kenyans to support us. If we find it's not feasible, we'll support others. Kalonzo is an option. We looked at his numbers, our numbers and other numbers, and it's doable. Raila's is even more exciting.
yeah, because Raila already has 6.8 million. We only beat him by 200,000 votes. If we agree to support him, we could. I told you it's a possibility. With the 6.8 plus our 6, I've looked at his voting pattern. He normally votes between 10 and 11 a.m. If we agree to support him, before he votes, he'll be president. That you can take to the bank. Okay. We are looking at we are looking at the Mulembe Nation. Okay. Their numbers are huge. A presidential candidate from the Mulembe Nation, supported by the Mulembe Nation when they are united. And I told them, I addressed them through the FM station. I said, Mulembe Nation, please unite. If the Mulembe Nation united and they have a candidate and we from the mountains supported them, they'll be president by 12 o'clock. The same with Matiang'i. So those are the discussions. Yep. And I want to confirm to the people of Kenya that we the Oshio Nerigathe wa Gachagua akiaria. I'm telling you, this guy is not a joke. He is a man on a mission to destroy Mũndũ wĩtwo Ruto. Interview no Ruto akimiona. I'm sure Nyamenya is nowhere to be seen now. In fact, on the party kũrũgama mwaka wa 2027. Tondũ thaa ici ona Raila ũrĩa augire agathiĩ go consult, definitely ajiri agoka nayo ni akũnyitanĩra na Mũkenya. Angĩko auma wako gũthiĩ mwena wa Ruto, angiugire o thaa icio atĩ niĩ ndĩ mwena wa Ruto, no gũkũthiĩ go consult na andũ ake a hakuhĩ Orengo, mũndũ wĩtwo Sifuna, mũndũ wĩtwo governor wa Kisumu Anyang' Nyong'o, andũ ake a hakuhĩ arĩa nĩ advisors ake othe marabinga Ruto. Then who is Baba? Tondũ onio athiĩ consult kũrĩ o. Do you think I go to consult kuri andũ arĩa marahũra Ruto mamwĩre acoke a join Ruto? No, people are suffering. I'm telling you, interview ya Gachagua nĩ gũka ĩgũkĩte kũnina Ruto. Mũndũ ma corruption. A citizen andũ meciagia ĩyũnĩtwo nĩ Kenya. Atĩ mbeca icio cinga kĩbeni ya Kenya. Kumbe nĩ andũ me thĩinĩ wa biacara. Ũhoro wa gĩkundi gĩkĩ kĩa Sudan. Maũndũ maingĩ. He has exposed everything. I tell you. I don't know where Ruto will stand. I don't know. Atiriri, tondũ mwakĩonera interview ĩyo. Mawoni manyu nĩ marĩkũ? Inyuĩ mũrona atĩa? Interview ya Rigathi wa Gachagua mwamĩona atĩa? Tondũ nĩaria maũndũ maingĩ mũno. Nĩoka nĩachoma wega piyo. Tondũ agũcomanio nĩachoma wega piyo. Inyuĩ muona atĩa? Mũrona atĩa? Mũna gũikarĩte atĩa, ladies and gentlemen? Gũkũ wĩ podcast. Mawoni manyu marĩkũ? Inyuĩ mũrona atĩa? Thank you. God bless you. Guys, it is what it is.